Bismillah, bugun mansubatlarning kelesi türü al-munada. Babul munada. Al-munada khamsatu anwa. Munadaning 5 turi bor deydi. Birinchisi al-mufradul alam, ya'ni atov, jeki atov. An-nakiratu maqsuda, ya'ni maqsadlangan nakira. An-nakiratu g'ayru maqsuda, ya'ni jay g'ana aytamiz, biroq birovni maqsad qilmaymiz. Al-mudafu, ya'ni al-shabihu bil mudaf. Arkasına to'xtalатын bo'lamiz. Ya'ni 5 turi bor. Misoli al-mufrad lil alamga ya Zaydu, ya Abdullah, ya Muhammadu. An-nakiratu al-maqsuda, ya'ni birovda maqsad qilamiz. Ya'ni ya talibu, ya muallimu. Belgili bir talibga nemisi muallimga qarab, ya'ni soni maqsad qilib aytamiz. An-nakiratu g'ayru maqsuda, misoli ya taliban, ya ghafilan, ya mualliman. Ya'ni biz belgili bir muallimni aytib turgan jo'qmiz. Biroq bizlar neni aytib turaq? Bu yerda jalpa barliq muallimlarda aytib o'tiraq. Ya'ni bir muallimga qarab aytib жатқан жоқпыз. Ол кезде ол мансуб болады. Al-mudafu ya Abdullah, ya Abdurrahman, сондай болады. Ash-shabihu bil mudafu, ya'ni ash-shabihu bil mudaf, mudafqa o'xshaydi. Misoli ya taliban al-ilma, ya bilim talab qiluvchi, ya mualliman al-khayra, ya'ni ol mudaf ilayhi o'xshaydi, biroq bu yerda vasf keladi, ya'ni vasf. So'dan keyingi so'z maf'ulun bihi bo'ladi. Ya mualliman al-khayri, mualliman al-khayri. Mualliman munada, al-khayr maf'ulun bihi. Kelesi o'qiymiz aslında. Fa ammal mufradu al-alam والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير التنوين يا زيد يا رجل. يا المفرد العالم يعني النكرة مقصودة بزرده مبني على الضم بلات أرقصان. مثال يا زيد يبزع حرف النداء لا محل له من الإعراب. زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. منادى في محل نصب بلات. يا رجل biz belgili bir adamga qarab aytib o'tirib منادى مبني على الضم في محل نصب منادى. والثلاثة باقية منصوبة لا غير, يعني qolganlari barlig'i mansub bo'ladi, ya'ni an-nakira g'ayr maqsuda. Misal ya mualliman teqqana so'z aytamiz. Al-mudaf ya Abdullah, ya Abdurrahman. Ash-shabih al-mudaf misali ya mualliman al-khayr, ya katiban ad-darsa. Sonday so'zlarning barlig'ida bizlarda munada mansub bo'ladi. Osman oyoqtaldi.